Walking President ka Congress Hamigalaya uba pensingan NCM ulakam bakipait ba Kamigalaya kimpat pediang ya ka BJP Henry ka Jingmi bun ki seng riu luom kalapli kabu ya ka Congress. Habakren menta ka praterik uno pra arhajar arpuar uba pensingan ulaong baka election shabar jilla kam kta AA hangni hajilla namar baka syong haka jingla jong kinong yalam halaki jong ki jilla ban train haka benta upai ba. Uloong baka khasi Giant Hills kam kta eka Congress watla kan kam kta Hagaro Hills naka jingmi no u Dr. Mukul Sangma. Ei ba long apo girat akan diga election mo penta baga BJP ga yo ba jispa santu pra Congress kan kuat chui ka apo kaniga risal aku kan kata ini yang kali ya memang ba kasih malah ke jung state memang baga pau menta apo Himachal Pradesh na kan du prasit Congress ka jamiyo ba South Pusit kabumut ka election ha state before kan nam kata ini yang kali ya kasyong ha ka jingla jongki nomik mat jungi hay kalau jung state kadang do na fa ini ala dangi pej hakum ha hapo megala jungi ngi no megala ni BJP ha megala du menta kim par priang ya ka BJP ka jing bun ki regional party hawe yang kadang ni ka advantage ka Congress ka AITC kan no ma fek ka but bang Congress hoy ya ka hills kala ban fek katu kan ni handai yangi hapo khasi Hills kan no ma fek tada wa iba kumbagalong menta da ka jing bun par ki regional party pada kajing hanyo ka AITC apo ka hills kani ka man ka advantage ni hoy in hanyo apo ka hills tangba kumbaga pau Dr. Mukul atri bhajte tendai mai ka ka advantage ni Congress tinggal dari yang ipet bisa rirung karo kata ka di babakla la dang yong ba daga Devora Marak ka wei ka balong beri senior politician na Congress jongi ina do di kana wilam kung Devora Marak na taraw ni don digriman bangin job ika police na